Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli na kanal u novoj epizodu Prečen za Dawson. Prije početka bacite like, subscribe i zapratite su maršali Brandred Official za još. Danas ćemo pričati o najboljim Power Rangers devojkama i Super Sentai Pink Rangerkama. Ako volite akciju, snagu i hrabrost, sigurno ćete voliti Gia, Emma, Mako, Gosei, Pink Okaiger, Pink Yellow i naravno Luka Milfi. Svi ovi likovi su prave pislatke i naravno zapanjujuće zgodni. Da, i naravno ne zaboravimo i Seekinger devojke koje su pravo otkrivanje. Hajde da uđemo u sve detalje. Prva na listi od omiljenih iz detinjstva je Gosei Pink Eri iz Tensu Sentai Goseiger. Eri poznata kao Gosei Pink iz Goseigera je odlučna rangerka koja se uvijek ističe svom snagom i borbenošću. Njena snaga, hrabrost i odanost timu su ono što je čini posebno. Meri je neverovatno lepa i njen snažan karakter čini je zaista fantastičnim likom u seriji. Moune Gosei žuti iz Goseigera je druga fantastična rangerka koju obožavam, iako možda nije u centru pažnje kao neki drugi likovi. Njena snaga, hrabrost i strast za timom je ono što čini zaista posebno. Moune je stvarno slatka sa neverovatnim borbenim sposobnostima, ali njena spoljašna lepota i unutrašnja snaga je ono što čini njen lik nezaboravnim i naravno Moune je veoma zgodna. Luka Milfi iz Kaizog Sentai Kokaiger je definitivno jedan od najboljih likova i žutih rangerke u Super Sentai jer ona je neverovatno borbena i odana i pravi lider, ali njena harizma i lepota su ono što je zaista čini posebno. Luka je snalažljiva i hrabra, ali njena sposobnost da usmeri tim je zaista neverovatna. Njen izgled je također nedodirljiv jer je prava ikona ženstvenosti i snage. Luka je jednostavno zgodna i slatka. A sada prelazimo na Giu iz Power Ranger Mega Force. Gia iz Power Ranger Mega Force je jedan od mojih omiljenih likova. Njena borbenost, snaga i liderstvo čine je neverovatnom. Gia nije samo fizički snažna, već je i veoma inteligentna i ona je stvarno lepa i harizmatična. Njena sposobnost da bude pravi vođa i ujedino prelepa i slatka, ono što je čini pozivom, ništa ne može da zaustavi Giu u borbi. A onda prelazimo i na Emmu iz Power Ranger Mega Force i Super Mega Force. Prelazimo na Emmu iz Super Mega Force. Emma je optimistična, hrabra i ima nevjerovatan smisao za humor. Osim što je odličan borac, ona je i nevjerovatno lepa. Njena borbena snaga, ali i njena ljubaznost i pažnja prema prijateljima stvaraju savršen balans između snage i ženstvenosti. Emma je prava, snažna i zgodna devojka sa nevjerovatnim karakterom. Također dodat ću da je Luka Milfi jedan od mojih omiljenih likova bio jako dugo, jer je bio najbolji iskreno ranger u Super Sentai eri, pa da se bacimo na sljedećeg rangera. Da, Mako Shiraishi, ili kako se već prezira, pošto zamerite ako ne mogu dobro da izgovorim prezimena. Ona je Seekinger Pink, ili ti verzija Power Ranger Samurai u kojem je Seekinger Pink bila Mia, ali ovdje pričamo o Mako. Ne možemo zaboraviti Mako i Seekinger. Poznata je kao Seekinger Pink. Mako je lik koji ima posebnu poziciju u mom srcu. Njena hrabrost, odanost i i borbenost su izuzetni, ali njena sposobnost da bude istovremeno i nežna i borbena čini je zaista posebnim likom, kao Pink Rangerka. Mako je neverovatno slatka, ali njena sposobnost da se bori i bude lider ono što je zaista čini nezaboravno. Sve ove devojke nisu samo nevjerovatno lepe izgleda, već su i izuzetne u borbi. Svaka od njih je prava heroina koja pokazuje da borbenost i ženstvenost mogu da idu ruku pod ruku. Gia, Emma, Moune, Eri, Luka i Mako su sve likovi koji zaslužuju pažnju zbog svoje snage, karaktera i naravno prelepog izgleda. Volim ove likove jer ne samo da su borci, već su i nevjerovatno inspirativne žene koje bi svima trebali biti idoli. Hvala što ste gledali. Ako se slažete sa mnom ili imate svoje omiljene rangerke, pišite u komentarima, ne zaboravite da lajkujte i pretplatite se i zapratite me za Instagram. Maršal Official još zabavnog sadržaja do sljedećeg puta. Ostajte heroji. I također radit ćemo klip i za teenage vesticu isti ovakav, tako da to je to.